Da li ćemo u bliskoj perspektivi postati država u kojoj mladi neće snevati o emigraciji, to je u ovom trenutku verovatno najteže proceniti. Marginalizovanoj i apatičnoj omladini, izolovanoj silnim ratovima, konačno se pruža određena šansa, pa makar i kroz nekakve savetodavne odbore. Treba, kažu, samo još definisati korake i uobličiti konkretne poteze ka boljem životu, a zatim će nadležno ministarstvo valjda adekvatno odreagovati i sročiti nacionalnu strategiju, ne bi li i klincima ovde jednom za svagda svanulo. Ministar sporta i omladine Snežana Samardžić-Marković sinoć je u jednom nadahnutom govoru punom smelih vizija videla Srbiju u kojoj će omladina sa lakoćom zadovoljavati svoje raznolike potrebe, bez obzira na to da li pripada urbanoj ili ruralnoj sredini, nacionalnoj manjini ili ugroženoj populaciji stanovništva. Ono što želimo, to je da pružimo veće mogućnosti mladima u oblasti zapošljavanja, rešavanja pitanja socijalnog statusa, kvalitetnije organizacije slobodnog vremena, participacije, bezbednosti, a pritom nemamo nikakav okvirni dokument koji bi dijagnosticirao stanje i koji bi dao smernice kako doći do te vizije i na kraju kako izmeriti ono što je učinjeno. Takav dokument koji nam je neophodan, to je sveobuhvatna nacionalna strategija za mlade. Srbija je jedina zemlja u regionu koja takvu strategiju nema. To je sramota. I to će se promeniti. Formiranjem Ministarstva omladine i sporta Srbija je dobila državno telo zaduženo za mlade i ono predstavlja institucionalni okvir za provođenje omladinske politike. Prirodno je da je za ministarstvo prvi korak bio i jeste prvi prioritet izrada strategije. Ona treba da postane vlasništvo celog društva i obavezujuća za sve državne institucije. Savetodavne odbore čine zainteresovane strane iz različitih segmenata društva, omladinskih udruženja građana, podmlatka, političkih partija, medija, lokalnih vlasti, poslovnog sektora i međunarodnog partnera. Njihova uloga je da na osnovu svojih specifičnih znanja i iskustava pomognu Ministarstvu omladine i sporta u identifikaciji prioriteta i mera koje treba da definiše nacionalna strategija za mlade. Članovi odbora treba da pomognu nadležnom ministarstvu da definiše na koji način se mogu mobilisati određeni segmenti društva kako bi učestvovali u implementaciji pomenutog dokumenta.